Kamakkarwa District Cycling Association hinan kasingi kalapan kuburam yu Kevin Lingdo Sangriang usamla ubana Southwest Khasi Hills District ubalayo khori kitak maksiar hakalimpong National Mountain Bike Championship 8,000% kaba apuway kabalong Harmony Hills Haryana hakaju kapor ubala wanra nam ra buram ru ika district badika jillahi barok kaway Kumbanchipan kanmao u Kevin Lingdo dangshen ulayo khori atali kitak maksiar haka cross country time trial bat ka cross country Olympic haka National Mountain Bike Championship kaba apuway ke MDCA kala ay buram yu Kevin daki tiar sakan ma bat ka song pisa ya kabala senyang lingba ka Planning Department Southwest Khasi Hills District haka ni ka program lawan banyashimenta do uba B Maulong ubade Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District kumukongsan haka jingadon lang bat uba Ambrose Thongni ubade President jong ka MDCA kibahaying masem jong Kevin bat kiwe de Hindi kami lang menuksahan liha makurwat tanya Southwest Khasi Hills. Kenapa buat dalam bagi wanita enam pun tidak long menuksai ke Meghalaya Dorkoi. Ke Meghalaya Cycling Association ru kelak ikut itu kelak UI kelak suatu OPD bidang kata potensial tidak balik iba kiwe kita. Ini iba masa kita senjang berangkong mungkin om mungkin dah lagi kita itu begini mungkin. Jika ni dang yalam mungkin hamsa kemat kan yalam yui tidak sama hamsa kemat. Mereka mahu yuk susu tigi termaksud, ayah nak ni ke senjang kampi kan ayah yui tidak sama begini tur sekemat. Masuk sarong ba ngalong DC jangan di district kamar bangai ya dia nak baju sang itu. Kalau ngawan cendegi kat no tengah lenti mana mengenai selama lenti kat no macam sang itu. Kalau macam mana guys tak tengah pe bagani district ka pau ke sekemat ada jimare yang aktif kuman yang aktif. Jadi bakal lagi untuk tahan semua orang orang lagi. Kali ini waktu ini artili kita kembali maka tangkat kami kerja kita kandai sisa kilo mereka kajelah itu kawinta dipekfat sepi nantai buat kerja fix office kata fix nanti contoh urut nak say kat ni kemau try ikini kiwe di sport man dengan kamu kemau rayo dekat kali sini Respon dari Chairman Presiden Bapak dengan Bapak MDCA Makro District Cycling Association pada memang yang tahu dengan program kita sendiri untuk berusaha pada di Indonesia dan bagi sebagai di Presiden jangka panjang berjangka setengah jadi poin sama mau pion-pionnya masuk ke pemok ya dibayang hasil last time macam ya result bahwa school